ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule Mizoram chuan sarkar mel tharam huta a party ru kol mani party chau sarkar se ti mitlem te chau lo chu minol pui kan hlim sarkar na lo siama in labor party pani te inen fiana nimol te se mi puin party pani te hi chanom lovin an ningot lova an hnol ngot lovang ti hi ring te u tuna income chuaka chuan party pani ninna hrim hrim hi lian le in soi train du thu sam chuan in la mufia tok lo ZPM thli pui atlea mi hring en lovin party an en te in ti ZPM thli le tir tu chu an mani siam ni lovin nang mani siam ani in ro re le thil tia mi pui lungoi ngat sela ZPM thli atle ngot the hau lowang mi pui sarkar hi in ro rel chung khan an mulova party sarkar minister sarkar ruling sarkar angin an hu chewani yang inen fiamol te ang cheu ram mangai tu tak tak le ram ta na nathok tak tak mi pui huwa pa mala tu hi mi puin an ningai lo RK sanga mire theite tran puina le dom kan na ta na manrua tam tak zinga zirna siam that hi apoi mo ma saberte zinga pakhat nia kan khiat vetla chule zirna siam thatani chuan pakhat na mire thei tam tak ten anfa te lungoi takin sarkar sikula an kaltiranga private sikula an senso tam takha an chung kotan an mang theyang panhina zirna siam thatani chuan thiamna lama le na zonna lama te mire theite le mi hausa te kan lo inang tlang to bokang pathumna mi hausa le mire theite inkar kong tin renga zau zel turaveng bokang zirna siam thatna na rotna te pakhatna zirtir tu ten thanem ngai tak le thiam taka nau pangte mangai na ne na an zirtira an tho theinan kumtin in service training classicanga khelovin sarkarin nei pui ngei ngei ro se panhina tun ma a school inspection nei thinang khan kan school zong zong te hi education officer ten kum khata voi khatal nei le sela an inspection note ang zul zuya malak zui ni thin le ro se tin inspection an nei zo piangin school nau pangte le staff tenen meeting nei pui zia boxe education minister le bial tu MLA te poin kum khata voi khatal tlove nge nge theise pathumna zirna school ani ang ngein discipline le hun bi von than nge turani entirnan school thlen hun le chhuasan hun te class period in thla ka minin ni bak hun all omlo sela tin recess period te po dikta ka man ni boxe hun hlutna hi ataka von ni ngei boxe school chung le compound fai le fel le moi theyang bera von reng ni boxe palina school building tha le facilities tha theyang bera thuam ngei ngei turani bok entirnan furniture te writing board te computer te zirna tan le infiamna lamata na mamo reng reng an nei turani bok pangana school principal emo headmaster ten zirtir tu te class lak dan le zirtir dan an supervise fo turani chuba ka an zirtir na a anin puacha na notebook te po nisom dan vel zela anin dik sakin comment engmotal an zia kanga an ming sign in silpo chungei thei boxe parukna school pakhata zirtir tu tamlu tukemo tlemlu tukemo anom turani lova anin dai tok ngei turani casual leave po lak zen zena thalova hei ba ki chu in hriat thiam na leave omlo theise leave la lo theilo an ni po in an leave man tir mai ni se aponga taka ai kalin tir ai kal la ki chu omlo top se a thaber bokang pasarina zirna siam thatnan chuan tuna kan kari kalam le syllabus te hi ennona national standard thiang ber le kan nam dan le nun phung hum hal le ti zaoma ti thang thei turang ber le kan history te po dig le fun kim thiang ber tura buat sai ngei ngei ni boxe ole heng te hi Mizorama zirna siam thanna na ka han tho ve te chu an nia han tho ve teu khai he tianga kan kalzel chuan kongtin renga mire theile mi hausa te inkar azau zual zelu tok don ania
si chong than zama pu editor I channel kaltlang hian kalo au chuak vele teang kan khria tangin sarkar thara lo piang tangeya assembly house a opposition MLA ten speaker kalom pui che ti si khan ai nga ma ma in an sel ngal ringota an ji an chua thinlung vai hlo mui kur tai ma ni lam inen lo lekin an ji an ron tar langa van ram chu an hnai lo hlein ka khria an ma ni ya pathian ram ala thleng lo ni nge yang bai bekipu tingtang pathian biak in khoma kan kal thapei to lo pathian cha ka tui hal kan tlem to khovel na hian min chi an he to e mani kan ti ani ngot lowasin acho cha lam kan siam fu lo wang zong ni tlat hian ka hretrin kan in khom pa ngai hian thalai rual te a hi pem an tharau nun chok nung khop zai le thu sei chap chwa hun hi kan thakhat chung biakin in khom program a hian voing za nge kan tel trin kan ti dan pa ngai ba ka kal du mi alo kan ni em pathian thu don thar nei mi alo soi that tum wanga phom khom thu soi hlui tlut tlut ringot hi kan kalphung ni reng tura kan nga yem thakhat chung program a hian hun ni tal thalai te tharau nun chok tho tur praise and worship le guest speaker pathian mi man te ne na in khom hun buat sai kan phal hun a thleng theyang em a cho cha lam ti dang lam kan hrewanga in khom chia kan ni mai lo mo a cho cha ina zirphot chuan thalai rual tharau tui hal hi an tam khopasin chumi ti chiang tu chu Mizoram Youth Festival hi ani khowot kara darkar thum ngot pathian fakle thu soi ngai tha thalai mel duam tak tak ten mit tui tla zoi zoya pathian an fang mel ka mu khan ka mit tui alo tlave khatiang mi tui hal kha air lamwal khatlat pung khom tur anomasin an huwa ringot an nilo pathian polan cha kani thalai te tharau nun khoi pha khi camping crusade chau hi ani lowasin biakin program a hian engtika nge kan dalen viang le lalrin liana kolni Mizoram a hian sarkar om to reng rengin ko hran le NGO te du da nan dalal thin hle a enge mo hleka inron khomin anti fo thin hetiang lama hian chief minister hlui pu ho lakha apa hlein ka hria voi khat chu zirlai pol pakhatin kongzo khuma anwawa dule ke pha ral rai po in zoro se atisam e te anti sarkar thar hlak chu po kalphung thar ngat kan han nei ta a anni tal hi chuan sarkar an niangin sarkar chu an kalpui mai tura kan nga ya ma se monitoring committee rang village level atanga asang ber thlengin ko hran le NGO te antel tur thu chi minister mevin asoi le ta makkati viau mai kalphung thar sarkar na tho hi engwanga ko hran le NGO te enpui ngai nge ni contract chungchanga estimate revise po kanrem ti don lowa na tho hun chung po sei po kanrem ti don lo chi minister mevin ati hnu loka heng monitoring committee te hian revise estimate chu atul an tia a hun po sei po atul an ti ni chuan contractor te po an ngai na thiam do ni na langa amak le zel khop mai thudanga pakai le taila pulal hing lova mar te mar tuna kan excise minister hian zu chungchanga angai da na soi to a sarkar ma da in azor na hmuna mipui tling deule ko hranu pa thlengina ti puya zor hi a tha ka ti e ati dot lo na in da nanga zor le mai hi afu berang ati na tluk khana soya ma se ani po hian ko hran le NGO ten an nor miau chuan ati ngam kherin ari nom lo kan thalai te ba ka pui tling po in zu cheber hi ala in ri tluk don ani mel sarkar in ado thiam dan le a khap thiam dan ber chu thala ga mi ang hian kong laka lo duty ya mi lo dap ani deu top mai kan hlo chamani ti hi a hu ho hi chuan kan pom phal lo ami malang ero chuan a hlo cham zia kan hrebek thung sarkar thar diai alania han selvak turin alari lo hrim ka soipo khi ka sel me mani hran lowa an kal zel na tura chutiang deu zok chu ni se ka tina lampang zok ani ka thu lo zero tlang hriat ani helaya lo soive mai bak ti thei ka nei lo
Christian in ti le campaign nana ko ran le khotla nga ni na an lo chel to le chel mek ziak tlar dul thin ten min kai hroi hrep to kan thlen chin kan hria aro puilu tuk lo ring lo mi te poi min kai hroi se ram an hroi that chuan poi ka ti ei lo chu wangin mi te en ton tlakin ram hi kai hroi te u Christian pathian nung betu kan niangin timai mai loila thubel fakhuna chuan ka fangmaya soisel nga ya ka hria chuan ka soisel vele maya chu kami zia dik takani zairem thanga